King syudad ning San Fernando, aprobado niya ing meto nga ordinansa amanyawos kareng hanggang magnegosyo king syudad, amag ka ng malinong price tag o label, kareng karelang produkto at serbisyo. Ing panukala, sinubong ng City Councilor Celestino Tino Dizon, kapag nasang protektan ren consumers laban king as the seller pricing at patas asingilan. Ating paninda po na kareng ka supermarket, palengke, or actually practically everything na po sa salida king syudad tamo po dapat atila pong presyo per piece, per kilo. Danta po bibilis po yung transaction da po din kaya katamo pong consumers or buyers po. Kareni po magtinda. Protection niya mo rin po ini karen pong manyalita mo po. So ngatin niya pong presyo makakabit ka rin, po pwedeng magtas. Pero pwede po ko pa naman po tumawad. Kasantingan na po nini, den pong keng palengke kanyan, singkababala po presyo. So no po kailangan nanan magkano yung presyo da, makakabit niya po yung per kilo da po kanita o per piece. So lalo nyo na mo po kaniniking kalidad na po. Lalam ning ordinansa, kailangang makadisplay king publiko ing presyo dareng hanggang items, iba't king retail hanggang wholesale, pati na rin reng serbisyo. Saklo na niti, reng palengke, talipapak, commercial centers, at maging reng high value establishments, kalupan na ning car dealers at construction supply stores. Purchase of goods or services po, kaya baya mo rin po kayong price tag lo tamo po. Anti mo po kunwari, gupit, ano po makanyan, 80 pesos gupit, kung pa-pedicure kayo, pa-manicure, pag-gupit, makapost la po dapat deta pong presyo, po. So kaya be tayo po nandin yung ken DTI, Department of Trade and Industry, atin mo rin pong guidelines po kanini. Makananuya po ining kikatamo pong price tag lo. So very basic po, kaya ganaganang pisalida po na produkto or serbisyo, dapat po atin po maka-indicate o makakabit na presyo na po. Diwa po itang lawen na kaning magtinda, nisip ya kung magkano yung buli ng biya presyo kaya. Ali na po makanitang yan. Protection niya mo rin po kareta pong ating tindahan na madalas karen tindahan na po. Kung nano itang sinabi na ipisalina ning kayang magobro, po pwede magdagdag itang tindera o tindero na po kitang presyong sinabi na ning boss na, uli makakabit niya po itang presyo. Po. So dakala po kanyan ding mamanyali, uling akit da agad na ating presyo. Agpangking konseho, ing kawalan ning price tag, malyaryang ituring nga indikasyon ning profiteering o illegal price manipulation na makatuki king Consumer Act at Price Act. Patupad mo naman keti ing one price policy. Nung nuka rin, ing bayaran ning customer, dapat tutugmaya king presyong makadisplay. Atin naman makasadyang penalties, rengino mang salang sangking ordinansa, kabilang ing multa at aliwapang administrative sanctions. Kapag nasaning bayong polisiya, napasik na nga ng transparency, pata sa kalakalan at consumer protection king syudad, ametong kareng manimunang commercial hubs king Central Luzon. Ako po, Patricia Mamangon para king News Force Pampanga, balitang tuto, king Balen Susuyo.